Salman Khan alias Jai, bune pendapat ndaimu tentang Dom Sawai? Nuntu si Dom Sawai revancuk sadi adek madda lai lalon sadi na adek ke ringak edere. Irit labo Sawai ke berbeda. Do ma irit ke mbui puluan ni mati orang upan de labo mbui puluan beire ro do rau. Do ma Sawai ke pai di loa nare koneta indai nare na ngaha ku bandaina madda wati japa bencik di Dom Sawai reni pala wati romot saugu dim kalenga angi si ya kangawa lah dim kalenga angi re dim deni podas re tingawa sekedar patan dede kangawa nih kalau dim dos sama hintirong kore tingawa ku madda debuneng kai madda ede nih koneta indai na ngahaku. Di film Gomi berjudul Kikre menceritakan dokter Masawai, wow, luang nggak cerita stoi tentang pengalaman film Ede nih, bunda jalan cerita masapoda kaina. Kikik film Ede re wara adegan lucu na, romantis, laboncao na, pala wara sebuah adegan yang menyentuh ademada ketika Eda angi labo ando to edere wa ora made dom tuana dan siare supuna tiwara biaya lo ikai lara ora bantu piti atka dom tarwara dan do edere entau masaki sabune ruanam beina 1.000 rupiah menurut Gomi nih taho atau ihat doma Sawai keni lanjut karupa cerita akan dena nih sampai hade bamadda siama Sawai reni lakone nawan bahoru na entau rawaran kodoe sepoda kain Sawai ke mawara dei ade karena bentuk na manusia ngahir kai douna Sawai ke rawi maiha nih bau keluarkan wara Dom Sawai sedangkan nikmat rumah ke ore poda ma pertama re meci harta dahu miskin ngupat terusin tarwara ke sampai neva kone ngahara nono pi ngahara nono lokra ricun taurawara woro ore cumpu kaina supu pitira ngupa lo iwali ke supu ai dewa susah labo Dom Sawai ke ngali dim do ka boro re nawara si na cilir kapi intau nawaan are ni nawara rau si paling pas-pasan cindain pakodo make dua re ese cita-cita ore pitindai veli ake ore pitindai veli ede ore pitindai tu ede na vontur Sawai re lo ido Dom Sawai ke kawara madem poampa tis kawara mu madere malau jara reni bune baledar hanta hanya sekedar kawara rausire sama plotsowa ni tahap da kawara lalo au ku diruna Dom Sawai ke ni maalu mu wara pumoring gori madere warang kai doman toire wancuku kasih adem di Dom Sawai ke mori di dunia bune dom dawara dan di akhirat pedre dihisap bune dom tarwara paho pratani naru uba Dom Sawai re mori ke biasa aja panawara sing hasama nan cewi simbei do tete banai ade ketap ihana daripada mbei do maka ceku taho diru uba Dom Sawai kone arat dunia kasih ademu eda au walip di akhirat pede tarwara rasawain pedre di teron di woon re tarwaran ma ore re di teron di woon di ainan makentore ainan nuntum tero pasaka ma ore di wooe kone oi sacarige bimoli makanggitsa ngako asamu deko diruun na Dom Sawai di ainan makento dre kalembo pa ademu. Oke Jai, terima kasih ya.